Dostlar selam. Sizning bilan men Ramziya ham bizning Big Motor proyektining өр-яңа chiqarilishi. Shunday motor obrazlar, yangi qo'noqlar biz boshlaymiz. Kamila senin için de bugün uzun şeriflikin, sen bugün motorluk, stil turunda özün için pek çok faydalı məlumat toplayacaqsan Allah bilsə. Bizim stilist senin de kötü, o tabi senin bile şunda kitəbiz, o sana bir motor obrazlar oylap tapacaq, sen bugün sorularını bire olacaqsan. Onları indi biz seninle vizajistqa yoldurdabız, o şulay yok seni kötü, motor etib seni dizayndirə, soruların bulsa barısına da cevaplar tabarsın deb işanam. Hazır biraz bulsa da özüm turunda da silip gidelim. Men 27-chi gimnaziyaning 9-chi sinfida o'qiyman. Hozirgi vaqtda men Instagramga o'yinlar yozayman. Maktab spektakllarida qatnashaman. KVNda o'zimizning komandamiz bor. Shu KVN festivalini hozir hazırlanamiz. Ham o'qiturunda da unuturga kerak değil. O hozir kelishga hazırlanishga kerak. Молодец, boş yerga de ulgurasan. Biz seni bilan tezroq stilist yondoshlig'i ulgurishga kerak. Bo'ldimi? Bizler so'ylaganda biz o'zimizning portret zonini ularga tegish. Mana bizning portret zona endi u bizning bosh, yuz ham mana shu zona. Ko'krakning ezgi ulushi. Jinsiyalarni, jilkalarni biz kirtirib tegish, mana bizning portret zona bo'ladi. Shu zonaga to'g'ri keltirib so'ylarga tegishmiz bizlar. Agar u bizga kelishi ekan, osti oyoqlarga, biz oyoqlarga, bil ulushlarini biz boshqa tegishmaganlar tizimda so'ylarga mümkün biz. Eng muhimi aytganimcha portretная zona. Mana men qat'iy qora bilan bilan qora kejen kurtka bizning kassoqo'yindan bizning mana qora tuz sening ishlaytingni so'ra shishlaringni yashki shunday motor tuzlaringni ham oqsil taningga viktor hidib bizning u sening yuzni qorong'ulatadi ko'rasizmi shishlaringni sen yuzingni oshatirgan oshiqroq qizlarga e'tibor etish kerak qizga bo'lib qarang. Sen sola. Hamle senin yani bir parayız. Şimdi zengar su üstüne. Kıskağına kurtçukuna yine. Geçen kurtkuna. Ne o senin de altın şişlerine de o senin favori tüslerine şöyle. Bu yalan da tabii. Haydi. Нашыл şişlerine doğru gidip durar. Oqsil bitine doğru gidip durar. Qaşlarına, gözlerine, şişlerine dik doğru gidip durar. Yüzüngni aşağı koyuyoruz. Işık vitaminde motor edip освежает вот сильно. Он закупорится наш. Yüzünü aşağı. Bizim toplatımında o frazını bik yaratı var. Yüzünü aşağı diyen size ebiler de eniler de dik eder. Kiyimde sayılısın iken yüzünü aşağı ya yüzünü aşağı. Şu frazını bik yaratıp kullanan bizim etiyeniyle. Hem evi babaylar. Oldu? Bittik. İkinci sıra. Liliya apa, menga olqadachilarga bulishaylik. Kamila, bizning bu kibitda big zo'r assortiment. Ayda ketdik, so'ylaymiz sizga olqalar. Hozirgi kunda bitindi bizning, nechik deb aytayim, klassik kulmaklar bilan da, sport kiyimlari bilan da bir turli olqani kiyilgan mumkin. Onda nechikdir bo'linish yo'q. Nechik deb aytayim, tabu degan qat'iy shunday talablar yo'q. Bizning hozirgi vaqtda shunday расслабленный, nechikdir erkin so'ylov mumkinligi bor. Shuning uchun senga hozir so'ylab ketamiz, qarab ketamiz, senga to'g'ri kelganroq modellarni.
Міне Камиля, міне бұл алтын үстеп алқаны киіп қараймыз ға, міне бұл шегілген түгенде үрілген алқаны киіп қараймыз, үшінде ұзорды. Міне қасалар екесі де сеңа келешігіде дейішілер. Кеттік ма? Камиляга жеңілшегіне макияж жасадық. Біз оның барлық мықтылықтарын да юғалтмайша ғана өзінің сафлығын қалдырдық. Һәм жеңілшегіне шындай сары кешір түстегі түслерні істеп, оның yüzін тағын да матырлаттық, açtық. Һәм енді оның ұзын шешлерін көрсетір үшін, оның мотор шешлерін көрсетір үшін, біз оңа ikіге бөліп, оның шешін үрдік. Biz bulduk stilist yanında, biz bulduk vizajista. Hem biz hazır, neticeni koruyoruz. Siz hazır mı? Sizga bek zo'r rahmat. Liliya opaga da sizga ham Vizajist opaga da Gulruziya opaga bek zo'r rahmat. Ham umuman bir mumkinchilik uchun bek zo'r rahmat sizga. Sen aşağıda mısın indi? Menga bek qo'shib. Men bunda kimdanmi umuman вообще umrdagi Mene hazır bilesin indi. Qadrli dostlar, şunun bilen bizning bugungi topshiruvimiz tamam.
Tezrek bizning kanalga yazılığız, hem like'lar koyuyoruz. Eğer de indi topşuruğumuzda qatnaşasınız kileyken, ekrandagi elektron adresga xat yazıp salığız. Paka paka.